awie Alhaji good na me ka say mo koye no mo are impressed with adwuma o maye and I make us say on say afeni ya sha ase foforo but the medical hu no e say hope e wo ho inti America sa no baby ben miensa ye ko ye nyina efiafo ana omo eye omo kua wo ensase no so dada no na ebinum wo ho say ye ne nsentrefo nyina ne omo edi nkomo e ka say de omo enyensi age afa because maybe atwam na e ya asase a omo edo e wo so e no mbe hwere asase no e na se omo hu se ya kata amla so asiesi asase no ebinum kra sha ase edua bibi te se abe ya dua no foforo a o hwe se de asase no kra tie so wuni ni bia okura uni kra na utumi se ade we ebetumi aboa because nipa ne kire se nye abe na odua no dada enti onya no asase no so na ba bia aka no se dua ne no ba e banche ni ntosi ni na sefo na ebeboa no what I say enti ade bia se ye tokoso e ma no ko na nim na ye sa tremu a it means omo ahwere omo nsa ase bebre no omo besan anya omo nsa ase no back na baby ana ma dwene wo kese eye papa bia na kwani bia odina disrede eto ye nim se nka omo nya free crop se bia mango ne okika bika ho especially mango no se bia yebetimi aboa omo ama omo nye bia dua no omo nsase a na omo hu so omo ahwere no forever no enti yenso ye se ye ba ebeba bebo empanyimfo amane regional minister na on forest na the tree crop ono ebekasa na ya shase a ye ko round no omo de adetrede ebeba e wose ye boa omo no na at least ye timi aye hu adwuma ama omo. Okay enti so far ubetimi asisu bia amaye how many districts and more targeted at this early stage? District what Ashanti region ye mining was so bia eka. Oh okay. District what Ashanti region hanyina. But the nyina no must start it. And nyina no must start because over vetting no any eco site inspection any orientation any report I be no nti empese be prepare ho aka say oh once I apply the corner koya na say bibisa eno de nkan ye pese ye na ye ye proper say be ya e be ka ho ache so that reclamation no be ba be culture be ba be part of omo e mine no na so ba be hu say oh ye mining ma ye e ka ho e assassin ti because I don't say me was assassin ena yaman ni woso asase na sei abai djumadi ya mama sanya asase no back ena won so tajo won so wa asase bi wo baabi ena yaman ni asai no wonim se ko basa wani bedi man na nachi se once inje die yetime man no so ama ni nsaka no ena menso oya uya katamna no na menkanya matase na menyam mikua woso. Okay, I see. Me sure say bia that bia no say other districts they join here. You be sure that nyabre na ye di ho come extensively. So far, how many districts now? Almost started or monitoring media and none I have started about me for him. In the next few days, you know, they be call Asante Achin South. Yebeko Achimampunya, Yebeko Amanche Central, any other districts are almost applicants Nibianya Quenya, say it or Munkosha Tenyata in Tino. Okay, I see. But your companies do saying and Mama more approval or more yes I did. See, I mean, no, Casade, bear 33 Yama or more fine. But Sabaya, you beat me, I'm on the 10 year.
and at 33 months, no million I shall say. Akoma FM 87.9. No million I shall say. Okay. So as we speak, do we have in mind hectares or what me are reclaiming? Okopensa monitoring team ye baby ye exercise I shall say no, and I bet you be a okay. Boudoir. Okay. I shall say I reclaim. Alhaji Adase. I na Sir John Mamma Fassum Winchum. On say or more apply, you know. A binum a minus dada. And a binum so a young fancy NGOs are on one fasten the hospital or petter or bois. Obuha or yeah, Juma or baby. Now, or then the whole air barbetra by some men a mayor Juma, Nemo per se, a Juma mayor. Bibi beba aban enimu se maye adwuma asiesie asase no asan de ama asase wura sebe ya ebia ekina bi eno nso betimi amanisira yeye sebe ya yehia nkrofo se omo nkosiesie ntase wo baabi a yebetimi afa no se o waye bi ama na yeye enti yemfa ne nka ho ndimo bi amfa ne se ya kwanya bi keke 7.9 Kumasi. Same bar, ya be ma me kwaya na se ma me kwaya na se bi ta hwese se obeya na waye ni yi na ni nyina achi no sejo se obi siesie na sa ase wo ha na wo so wo ye adwuma wo ne nchen na wonya wadwene se obesiesie o de me ka asem wei se ye tu almost sa wa fidie yan shenu yemmom ẹni tí asẹm dẹ mpanyinfo ẹbẹ fẹ dẹ ọsẹ. sani ẹjẹ anambaje ẹhọ ani kò wia na. yẹjẹ náà nsa bẹka ẹ ló ń fi asẹm foforọ. bọta ade a wunua ẹyẹ ni yie na wọn nso abọ otiri mu pọta onye ni yie na ẹbẹ di nipa nya ama nipa wu deɛ ẹ small way sẹbi ẹ esi ahyɛ aseɛ no nsɛntwerɛfo ayɛ no ɔmo kɔɔ yɛ nyinaa bɛdi adanseɛ. Obia ni ade se tiri na ye beko no a nka ban mi ntokwa bia etia minus o wotu amna wa yusi ka wakata so okọ ba bi kwani aba benya na sase o compensate no kwa o discount fa mese no a farmer baako e ka tere me se ye compensate no ni sika no de akwa kosi dan o se ne ma miensa o mu nyina university e wo sika ye de ma no nim o se ye ba ikura baako kura aba ne nchen a okọ wasanya na sase a obedom no ba ye wo so atwa ni kua so. Okay. Bisa de we ye nyina ye nsomu e ma ne enye yi ana enkoso de biem na o se. I see. Na ebinim so ho so ese omo ye reclaim no omo so fetchiri. Is it true that omo are reclaiming no? Na minus bi baby a omo reclaiming that na bi so esan e2 hobio. Me that say. E na omo se friend no se sanko fa o se dan no. On se ade a wo ya e illegal no. O ya wo de ho pepre na ye. Nti do e wo so fa wo ntimi mfa ni nyina. Ba se o se wo akwanya enhye bi wo so se adwuma wo ye o wie associate asase no eno woni aban ni asem oni timamufo ni asem a o ya wo be ye no proper se ni pa no be wu ti akira aye no obo ne test ansa no waye o endi se waye no waye ni ye proper akini afa wo sika e wo mu awie akata so a ni pa ne sa be bo test a wo hu hwe obehu kura dudu obehu no bo so obeye adwuma ho obeboka enti mu o ye say illegal na say den pressure bia emba so say de hia ne say aban udi wa ban di mu say o ye adwuma ho ha yama nkrata wasa age nkrata say adwuma ho ye no be say tie no wanya din power aban mu ni o man nim dia eno so kura be ba be chisa omo sam kofa no me na se fo ne so some company cause because omo ye adwuma those areas no mo ga ho prepare na because o ye illegal obo community ma menye ntem na menko ekobaka onye adwuma no ne kwan so okay ebi be kam obi nso ba akiri a okay no nso so oba ba sankofa okay
Alhaji yɛda ase wae nso da ase bacho Alhaji Nje na ene kasa the deputy security coordinator Ashanti region and I no akasa no Lucy Opon was a good morning sir John Michelle live every state